Tukiren ko wato gani kirime dheno yetu ya ndeto kirendeto chietu chia ogorobwe mundi kawedere bambetani famina zuwa kimadhi chietu tukachiambiria kagitani aka. Katu chiambiri na chimujumbe wa tigani ya East mporo wa bori na aredhiri tuwakinabara kwewe kadha mpumi imbaga chokireneo ya KCSE na aredhiri tuwakinabara kwewe wakiwa kigiriweki kidhiri tuwiki rudhwa bwega na manunkuru kia kinabara kwewe kadha na barabonde bedhiri tuwakinabara kwa bakirudha kigiriweki harera ginde tuino na shukuruni ya ngodhiro kagita karadhiri tuwakinabara kwa irachibidhatu birabidhiri tuwakinabara kwa bikia ginde kwa nkuruki na kigina ya CDF na arankuruki edhiri tuwakiuria ana barabate omba kwa wakewa Max cha kuthi university kuinabara kwa bakithi ya chukuru chiotea na ubundi kengo bakainabara kwa bakewa tama utunga tama ubundi mara makabatethia miturereni yago. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa Thirinja nowe na ripoti ino. Ne mubunge wa isio mbunge iketiganisti mpora bori uramukiri na ikinonde ne skuru ya Nguthuru primary wonde Muthara arakari mpora bori wechagatire kithomo kiukira ndene gisio mbunge kiawe na mono ikenero skuru cha secondary buthiti kipoya kirikerio kama kwa 2024 na ule kithomo kiatiganji elimu ya tigani ya East lazima iruke kwa lazima muthikira babwe na wokirwa kithomo imporo kwa tanarimu amen. Wokira wa kithomo imporo kufikira alimu teno na alimu mwalimu wetu adala Samburu bado muda Samburu ngamuleta hao mwalimu wetu adala Tharaka bado muda Tharaka ngamuleta hao ya maida tatalimu mdata alimu mwenda atawan bado muda maida hao na mimi napigana hiyo vita ya walimu ambera ngembere kithomo ketianike athirire akwenda tukirutira mwanka kiokira arari akilaunchi basari au arenda kurutira kithomo ketiania no tuikwete maru mwanka kiokere kyanjire wita akwenda kwa miaka ile mweshimwe ne ofisine turaile na metho tukono arawirire kithomo na iki akorera no tungoira rutete kithomo ketiandite taleka ya kabubutiani mpura bori na tarirete mataleka thomba yara yukite okiri muche skuru iranenende negisho mbunge ke irarikirari chi kwa takauna kuma mwaka ya ngirile 11 mwaka ya ngirile 20 mwapuro ajuma etene 2017 sukuru ira yetu ne ondra thoma yetu wa St Cyprian yari nana manana 50 mwezi mwe kuria ome miaka 5 akia 2022 mweri wa 8 aithiri ana 85 ana mana mwanja tutemenye ina baitere na urari kwa tenda kumenya akwenda kwa rware tulomia sukuru yetu inana kulukia mana thatu no tuba miaka ile mwezi mwa puro na rigiro MP oke akoya St Angela yetu eneoa kaitaka mwezi mwa puro yethere nana mana 5 mwezi mwa ekoebela aichoka 2022 twethira na mana ile na 50 shetani ashindwe oke weta nyambene yari nana mana 5 kana manana na 50 mwezi mwa kuma aichoka ringi twethira na 26 mwezi mwa rutambeja chiawe muko aita okeria mbasi ya sukuru asapoti sukuru asapoti ana eteni nyambene bukone rware basi yoka weta barabara ana boy kolokia mana ta tumpuro na ringiro MP karama boys sukuru chetu chari cheko mama mweshimua atiana mana 5 mweshimua mpuro akiwa choka ana bauti wana mana ile eteni no rware bone barare mini 6 point something keri sotira umire ira okirero keria maru nanjira weta yanjira kuvuruka mpuro na ringiro MP akwenda kwangu mpuro miaka 5 miaka ilari ofisi na kithomo ndikoonekana ibo tukwa education is an equalizer ila ni mwana dhomi na mwana itonga amen bomu Kristo mana kwa kuatia ankwenda kuwa undi mpuro toka siasa ni chafu kwa takulukire nikeri na siasa tinya mpango ngwe mpuro vaini okire kibo ne monto ngotiri manen teachers inadio ngatiene centro vaime ngotiri manaba tigani ya East bombe kwari manto kithomo nantura kwari namo kithomo ya siasa ingine tafuata ya sikureo okera kinempura kwa mbunge kwenye ngaula ya mwana akavama atendikiri kinyango mbunge kwenye ngaula
5 mea mwaka 2027 kura tiamiti yaku na watoto bila unyako mheshimiwa wewe na hakika mheshimiwa utaenda mbali katika jina la Yesu hivyo wakiera mheshimiwa toko wete mbaru ndene skuru ete na mesaka beri na alimo ba na ajiari ba nkana chiekoro ajo aiba kuraya amona ukire skuru mporabori na thirite agagirithi na arĩa tuba kuthomera untu bura butoneka ringi kuma mwaka 2017 mwaka 2022 eteni bwanjire charuru boyeta muthara mheshimiwa na akite glasi kina nyaite eteni arabu kone wakuluka charuru we sukuru era etawa thubuku mheshimiwa akite administration block engoroba iriara na imporo arakira na miaka ile wakuluka ara thubuku we na miara kwetawa Antwanu mheshimiwa mporo akite glasi bithatu ya bibo kona kabida renovation na thaibi sasawa ibyo utumiro ni ari mporo na ringiro MP twakuluka toto nyanduluma kwina ilasi bithatu bia renovation bia ki mheshimiwa mporo na miaka iletwe ni arwari okiago ya to lo mirwari ngwe mheshimiwa mporo ne bukona ana beto baruto ilasi ne bikariora baruto aketeri baruto akete keruoro aya baikero ilasi ne bibi kuvongoma baiba ekarana baraba kuvomera ambulance kumporo na ringiro MP anga bote kwa lazima Hotel waona we kuma sarudu buku na magaiti mwangala iloba mwangaro anda otio kirasi etiaki na kire etiaki geta tiakiga kwa kinya mwarumu anduma kama ngoshi yaku ana batanu mago nani manduma lakini ankwendo bwera ake Mungu ute mwarumu anduma ngai omwe ate mwarumu mario mai ono te we buru nenya mama anyway mwarumu abodari nanchi bomena na bakwa amen muthe mporo na rombeta cheri bakiringa kura kwamba kwithira bakiringira maendeleo na baba ichite na kuwa ibonete nguiche mporo abori na bakamota mbaru mwaka 2027 yake to kakapure maendeleo yanga temto ngana to temto wenu ngera we otemto wenu no wetatia obotevia na obodikera otemto maiti otemto roro otemto katekate anto babe mongo nenda chiarire dikerei ba mweto ndi 27 pura chiao arite yakirurira chibithato ndene skuru ya Nguthuru primary ward ya Muthara nkiripoti na Miro TV kuma tiene betanda msimoturia wa Thirinja Ibwega nuntu bwa riboti yenu tukirekana riboti yenu tuthinara ntere cha Central Iment nara mujumbe wa gontu ko Kiremangushine thiretwa kinambere kuona nwa kibu magiria na kuona niria kuria kwanura wake kumane na bora thirikari thiretwa kinambere kwigwa nenkania mirandi yo thinambere akiugutina irachibia grade 9 ni gontu ko bia thiretwa kinambere kwa bigia akawane thirikari nene na thiretwa akiura thirikari gutigira ati ni kuganania ntere chionde kinyabara bakuregana na thirikari kana bagukanukia thirikari ibako wata mirandi tabara bangi mwandiki wetu Wandeto Jeff Gituma wewe na riboti yenu nawe mujumbe wa Central Imenti Kiremangushine na kuria thirikari kurekeria mbeca cia CDF nikenda boja ajumbe bomba kwithira bagiaka irasi bya grade 9 bira bithirite bikia thina bonene aritwa na kinya nkuruki kuromba mbeca cia capitation ciumbe kwithira cikirekerwa machukurune nikenda kithomo giki kia grade ya kenda gigeta na mbere ure gubaterie romba thirikari rekerie capitation kisku cietu rua kenda ana bombokara school kwina chukuru nkuruki ya 86 primary schools na kiri 86 primary schools 84 chiena grade 9 tutiraka 40% ya schools iu nonto thirikari itarekererie mbeca CDF cia gwaka irasi biu chionde nkuruki mujumbe ujo na kuga thirikari utikirasi nya kimwe yakite kiri gicigo mbunge kiawe na kuga irasi bionthe biaki bia grade 9 kiri gicigo mbunge giki noe wakite but Central Iment has been abandoned then wakwa iteku kutika ndarugura kinya kimwe kutika ndarugura tiga bimba kite the 40% bila thirikari ongwe bwiri kuthenderibite it has not come
and let's see if it will come. And what I'm advising our headmasters, ibake make shift kinyake desha mabati punga kiana bono wokara as we proceed to secure money chagwa good classes. Thirikari idhowani want to be done araka ora kumbikika ituke every school, the 86 primary schools in settlement kwina Kirindi 9 neri well equipped. Nkuruki Kirimangushine nonanitie kurega kunganirwa kwawe ni uria thirikari guike mirandi ya maendeleo kiria Kenya bara bataringire thirikari jikura iguthe kwina equal distribution of resources to all Kenyans because we are all taxpayers na nyethiro ni twaewa inde gurucia ome. Let's say African Development Bank, IMF or International Monetary Fund or whatever World Bank kana European Bank omenye tukare atwetu inde nyikaje geta kwa kanyansa jo unandi parabwa omenye when it comes to payment kinyo we miro aje okathithia te ukare aruni ru kwa iguthe kwina equal distribution of resources. That's my prayer. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibwega ntubwa riboti yenu na njira y'inkenyaniru na tukithi na mbere na ndero cietu no arira no mujumbe wa Kurunara county ya Tharaka Nithi Madam Susan Mwindu ndero tukithi na mbere kwigwa agita tukire aciari gutigira ati bakwina mbere kwa bagitigagiria mpumichia Anabago kirekero ya KCSE kira kithire tukithi na mbere kwigwa gikirekagirwa na arendi tukiwa kinyambara bethire to bataruthite bwega kwina machukuru kathomba mara mwana omba kwina mbere kwigwa kithijaga na kegwa kirutha bwega ndeni ya uturo bubu. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nawe na riboti ino. Bunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu na rutite mbito kiria aciari kwihitigiria ngirindi ira Anabago baragwatire kigerio gia KCSE na gutiga kubariria nage akiugaga kira murito atige kuruka nonto anto batiga gwa baganene viongo bibi tikaribu munde wa kule mtu mwana kwenuka nandi akamusenga akamurumanga mwana wakungirindi ira wata etigerie karibu tuindere twatwe kama professor tuinde twatwe kama engineer na doctors ngwino tugatumeru bawo meteno karo di bawo kirato gya kwa gatoreka gigatumu professor karindaga kwie ugatumeru professor ukaomba akiuga kira gintu gikarikaga kuringana na bora murungu akwenda na kogu batibati kuria Anabago mungu neje bora mpara nsire manto make nyoni chionde tiche mwere koroka wata minus koroka wata na waeno amwa no mwana nati lazima tuweke ukabwa no tuwe professor wa bana baba ko manyamuta mama yetu antu barothete ndakairu utangaza hata utangazira tukegwa so mwana wakungire ndiera wata me appreciate yo mutane ukarana murungu araka gitani wagakwa rutite mbito kiria aciari kwira Anabago kuthomera kiri cukuru cha Kiubundi ndaino thirikare etikorera ana kithomo kia diploma na certificate batikorera university thirikare rabangire thaino college iri gwetwa TVET ino bakwira mbesa cionde nino bakwira kinyi equipment ira ndongi akurutanira mwana gwera umebwega so mwana cha kwira na gwatire si ndenda kuthomera university diploma erega mwera na the technical institute arite boboka gita karako thiete gutetheria muci umwe ntere chakaria komodenia wandia chogoria muci ura mwari wa gwatharimira na twana tuthatu inde baremerwa ara Susan yabairire into bya kuruga amwe na mbesa cha kubatetheria kimuturireni mweli nindanogokaga okiume kimwe bimya bithatu biketho bia wondi mami na bondi no kagitaga kanindiretie mieli ere bate ondini nankona gikombo mina muno nale ndagwa kambize muti mweshimwa ne thank you nonto kwegwekerero gyakwa na ukinya mujio muthenyo mnde nonto nembize ni mibango yangai makaro da mangio na manene niwega kingai ni kurigithia nkora ku mweshimwa na orora irathimo irauraga kigwa tambura hakuma Kariako mwarathimwa nkantere cha magutuni ndeni ya wandia Mwimbe wana kugotetheria Mwekurura mwari wake akwire na kumutigira twana tuthatu akireraga arawa no ya mwirire into bya kuruga amwe na mbecha loni akira ukakweza no ntoni yarega kana ntoni yao yari akwire na ubatigwa nana Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara Mbita Murimi wa Mbogo.
Iboya na tuthiite na mbere kwarendero ikonieni na mathomo no arira no Dr. Geoffrey Rukunja ethiritwo akina mbere kwiruta mbitwa kiria aciari gutigira ati bakwina mbere kwigua bakiwata mbaru ana bago muno kagitani gaka ana bethiritwo bakina mbere kwigua bakiruthaga igiri biago na muno kuruki koromba ana bonde gutigira bakwina mbere kwigua bakithiaga cukuru kengo bagatetheka ndeni ya muturiro uyu. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna nwewe na riboti ino. Mwana nomwe akaura na inkwenda kwira aciari bara bethiritwo baina ana bara batiromba kuigo baina kanya kuthi university 250 batu kwirigira ibo bombete kuhata ngirindi ya C+ ire kubati mabomba kuthi university babange kinyabo kwina twanya tutwinge nuntu thirikari na ithiritwo ina national polytechnics emundere tukwaria twina more than 15 national polytechnics. Emundere utokwaria twina over 200 technical and vocational colleges na emunde twina vocational training centers inyingi ile ndene ya counties na kwa utie mwana nomwe ataina nafasi na nombombe kwira aciari bwe bena moja bamenye and about whatever results they got they have an opportunity na kinyoka yubaye na weregero bonene lakini watu kwiriwa bubatira buona nuntu bakurutha degree ka kurutha diploma ka kurutha craft certificate bamenye muntu nombe kwanjeria at the lowest level ya artisan akadi craft akadi diploma na akadi degree. So everybody should be able to have the confidence that there is room and opportunity for all. Barabombe takurutha kerio. Iboyega na tukeragia chema chukuru bado na kana machukuru methiritwo makiuru gutigira ati makumenyera ana boyega na bia korea na muno kuri gutigira ati ane bakwina mbere kwigwa bayekaraga boyega na arainde ana bakiriyaga boyega kinya baomba kwigwa bakiwataga maksimbega na bakaina mbere kwa bakiruthaga boyega nkuruki iboti ntubanganire ni mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja. Arito baskuru ya Nkamathi Primary School babatora mutaene yoshoria ko mutwate Gemenath ni bagunikite na bya kuria skuru na nguo kuma kiri Nicholas Nyaga mukaririete wa watoto wa Some Initiative bawatanirete na Rendias Kenya mubango yura banjirite kire skuru you are feeding program. Shukuru Mungu kwa sababu huo mradi tumeufanikisha. Tumeweza kutafuta chakula kutoka kwa wafadhili ambao ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru sana kwa mchango na msaada wao. Tumeleta chakula hapa, maharagwe, mahindi, ndizi na mpaka tumeleta nguo kwa hawa watoto katika hii shule yetu ya Nkamathi Primary School. Wataweza kuendelea na masomo yao bila tatizo la njaa, kwa sababu tatizo kubwa ambalo linaweza kuwafanya hawa watoto wakose kuendelea na shule na waingilie mambo ambayo ni ya utovu wa nidhamu au kuvunja sheria ni kukosa kwenda shule kwa sababu ya njaa na mahitaji mengine ambayo watoto wanakuwa nayo. Hawa ni watoto ambao wanatoka slum ambapo wazazi wao hawajiwezi. Thank you very much. Kinyani irio bira umbitoba. Aritoba baikora kwena feeding program. I wish you are here that day. Bawirerwe bathunguthire na bakena sana. Bambera nipeleke niseme Mungu akutharime sana. Okay, ya nowadays kinya ke kirasine batiotera skuru. Okay, ya ke kirasine by very active. Baba na woni particularly the end of the institution. Lunch time ria bange barakamata irio ore ya skuru wa batiri mabamami yao. Baeta bakiromba bange irio kwe bakurumwa kwe batekurumwa kuruko ya kora tutona kya kurua ntera ijaura utekyo ndera aruma mbazo kinyani iranire kuma bae kwambiria kuria skuru. Riu kiri mukaririete wa watoto wa Some Initiative Nicholas Nyaga na kwawe atena batanete kinya kiriko kia siasa kire baraba kwanika kwenda kura na riu ende akiromba kinya siasa barabara itene nibo yabombe kwithia ni bakulweliana ba na kubatetheria ora bakumba kenda bendelea na mathomo yo. Na tunaomba Mungu siku moja pia mahali ambapo wanakaa kunaweza kuimarishwa, wafadhili wengine wakipatikana
wanaweza kuwasaidia kuimarisha makazi yao mahali wanakaa, kwa sababu ni mahali si pazuri. Lakini tunashukuru Mungu kwa uvumilivu wao. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya uvumilivu wao, pamoja na hiyo shida wanakuwa nayo mahali wanakaa huko Shauri Yako. Kila siku hao watoto wanaweza kuja shule hapa. Na niseme hivi, kwa sababu wakati ambapo tunaanzisha mambo kama haya, watu wengi wanafikiria kwamba uko na nia ya kuwania kiti fulani ya siasa. Sisi si wapumbavu namna hiyo. Sisi hatutaki chochote. Mimi ni mwalimu, mwenzangu hapa ni mwalimu pia. Mimi ni mwalimu mstaafu na sitaki kiti chochote cha kisiasa. Hilo ningependa lieleweke vizuri sana. Mimi lengo langu na marafiki zangu ni hawa watoto wasome bila kuweka siasa kwa huu mradi. Hawa watoto hawana kura, wazazi wao wengine hawana wazazi, kwa hivyo hakuna kura hapo. Nikiripotera Meru TV kuma skuru ya Nkamathi Primary School Gembe North, Beta Mukiri Onkonja. Iboyagana tukirekana riboti inu no ariana mutongoro wa mugongo President William Samoei Ruto na ethiretwo akinambere kuigua akiendelea kuringira thirikari ya Kendebe na arangurukia ethiretwo akiuga ati ethiretwo akinambere kwabagiukagiria kithomo bantu anene muno nkuruki akiuria mwingi utigira ati bakwinambere kuigua bakiwata thirikari mbaru. Jeff Kolekairi niwe na riboti ino. Nilisema hapo mbeleni katika mpango yetu ya kusomesha watoto wa Kenya, kwa sababu wakati nimechaguliwa tulikuwa na taharuki mkubwa kwa mambo ya CBC, watu hawakujua inaenda vipi. Leo tumedhibiti elimu ya Kenya, tumeajiri walimu 76,000 wapya, tumetengeneza madarasa mengine mapya karibu 20,000, tumerekebisha mambo ya funding ya TVET na universities. And our education, even if you look at the results that were released this week, the results are demonstrating that our education is improving. We have performed in our education, we have performed better this year than we did last year. Because the reforms we have implemented are beginning to bear fruit. We are making progress. Na ndio nilisema kwa hii Nairobi, watoto wengi Nairobi County bado hawana nafasi ya kusoma vizuri. And that is why niliweka affirmative action. Watu wengi, unajua Kenya mzima, watu wakiona Nairobi, wanaona Nairobi ni mahali pa starehe. Kwa sababu watu wanafikiri Nairobi ni KICC na hapo Uhuru Highway na na Uhuru Park hapo na State House. Hawajui Nairobi hii iko Korogosho, iko Mathare, iko Kibra, iko hapa Kawangware, iko dunia ile ingine Mtuini, sijui wapi. People don't know. Na ndio wakati nilisema tuweke affirmative action Nairobi, tujenge madarasa 5,000 mpya, kwa sababu watoto wetu wa Nairobi hawasomi katika madarasa ya sawa. Watu wengi wakanikosoa sana, because people don't believe that we have children in Nairobi who do not have access to education. But I want to thank the members of parliament for Nairobi. Nilitoa pesa ya serikali bilioni 1 tujenge madarasa kama hatua ya kwanza. Kila constituency 58 million. Na washukuru wabunge wamejenga madarasa. Katika budget ya mwaka inayofuata nitawapatia tena bilioni 1. Iboyagana tukithi na mbere na ndero chieto no arira na kyo gikundi gya Tiwosa, gikundi kira kiathia na mbere kwa kiambagiro mwankano wa 2008 na arate tigani ya East no ura wari mujumbe kagita nikara mheshimiwa Gatira Umunya kiethiretwo kina mbere kwa gigikagira igere mushingi kana yarayikena ruya kimoni ground breaking na arende bathie na mbere kwa bakirotha mambura mama atongore Kathumba bakina mbere kwa bakinyaku ariku mujumbe ura
uriguntu kukagitania kama mheshimiwa mpuru wa buri na urethiritwe kinambere kwa kiwatera bantu anene gikundi iki inarende kuringana na gikundi iki ritwe kinambere kwa gitethagiria kuruguntuku na njira ya kunenkanira mikobo na ukire kinya kithomo na mantu mangi kathumba. Riboti ino tubanganitu ni mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga. Uria wijikene ja General Kiumeru kana mpuru wa buri mubunge wa Tigania East akwerekeria metho jawe kiri baria bari na thina ene sako ya Tiwosa nombira kwithirwa akibatetheria nyuma yabo kwithirwa bageretie na gutombekeka agutonyera gukariujo na arua. Mtengeipe karibu sana karibu sana kiadone keto kia Tiwosa kia ground breaking kenda tomba wa kangoroba ya Tiwosa Sako Tigania Women Sako iba wa kangoroba enene kabisa au yes tutarete mheshimiwa Saidi Yukururi aeni tomba kwa ajili ya Maromba agisaina liukuri ageni jau ukuona nawe gatira umunya nombita kwithirwa akithugania na yes. Karikana uria mpuru wa buri athithiria nomba kwithirwa akiuga jauju ukuigua mbunge wa Tigania East ambaye pia amechangia mradi huu kwa njia ya nguvu. Mimi nataka kumshukuru. Amina. Mtoka kwile kwa leo oibwe ya. Ndio mbugu ni wachetunewe. Sawa? Oibwe watokekano kijeno no kwa Amira. Ndio nara. Na area siasa hii nyingi. Lakini siasa ndugu. Kabisa. Nonto sako ine akianie yonde. Na ipo rekuraje hakinie mbegu. Kana inye Kenya. Kwanga atongeria bo batirimanite bo baile mpuru na gatira umunya ntukwena arua ne kama gwikaira musingi aria gukambirio ngoroba inya cia Tiwosa na untu bou ne butumite antu baba ingi bakagwirwa bunene aiko ndo togerie kurunkabo no to no vote due na bukare magnya ko yukiotedio uo tejo to bidi ni chekwere ni dari kama nenda bidi sako idatu o sub county idatu na ndachine krambecha sako idatu kutekorikana ndawigia sako women sako youth na sako general traders sub county chionde cha mengi ni anailiodha hai Tiwosa ni alio kunyambere no wewe wami amen na iya ingia no na kuwe chebe mwe ni wami ingia hiyo tu barere ile mpe kangwe ro tokeja kunyambwe kado ebo te kone akako tengo britete uro Amira ukarie mbecha yu ikale akura mbure wakati akinaite tete atia yete Inkemi na nkuro nuntu bwa baba uria ombete kwithirwo akijukiria mantu na jakweta na njira ria agirite members wa Tiwosa nabo batitieri ni bethiri bakinaga na gucokia ngatho nawo nyabwe doriye thangata
Gachoria Akamia Aikuna Serane nueko naikwenda kuminyanienu naripera ondara mutaka ndara kulukirete arauma mekindori arauma mudara arauma lailoba kona chionde chetianya narao kauma ukume kiwosa tori na ndino kuruo no uciandikithie we member nikenda kinyagwe ugia na gintu giaku gia kuigwatira. Sasa mziki wa Yesu, mziki wa Yesu, siku ya kubarikiwa. Kanisene mbona yeye kuita ewe ngoni ya bange bakuita amosia kela nambakire asiari bakwa kanisene mbona yeye kuita ewe ngoni ya bange bakuita ona kinyani MC Mutonga ndigutiga ndaciandikithia nikenda kinyani nkona aganto gagwikumaĩria ndiyo ntumantu ya mathongi mbita MC Mutonga ndikuripotera ndidene ya Meru TV Tigania East Bwa riboti yenu tukithina mbere na nthero chetu nwarira no Justin Muturi ethire twakina mbere kwiwa kinyawa kimeneria thirikari no ntoboranto bethire twakina mbere kwa bakewa atomewate na arethire twakina mbere kwiwa kiwa kinyawa wa antu ba ukoswa thirikari batikubatira kuina mbere kwiwa bakewa tawa mewate no mwandiki wetu wa ntheto Jeff wagituma kurekairi nawe na riboti yenu. Today there has been a number of abductions and in some cases unexplained deaths since the Gen Z revolts of June last year. And it is unfortunate as most of the people being abducted and or killed are our youth, leaving the parents, relatives and friends, other family members in a state of confusion and loss. I have personally served as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead, making us anxious and leaving me and my wife and the rest of the family in turmoil. It must be remembered that at that time, I was the serving Attorney General of the Republic of Kenya, and as is well known, a member of the National Security Council as comprised under Article 240 of the Constitution. Despite making several requests, I was unable to trace my son, and I made demands to all the levels of the security apparatus of the country. Now, more than 6 months later, after that ordeal and the release of my son by unknown forces, he has not been charged with any offense, and the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction by hooded armed gangsters. Ladies and gentlemen, I have taken this unusual, The security sector has said that they are not involved in the abductions, but interestingly, they have failed to stop them as they are happening in full public glare. The president has equally said that he would want to see the abductions end. Kenyans want to know how many of our youths have been taken in since the abduction started, how many have been released, how many are still being held, and where it is that they are being held.
Iboega nuntu bwa riboti ino na kagitania kana chochiasha mero chionekete kuinabra kwikiwa ta mwanki no arirende na bwa tongoria mero bethere to bakirombo gutigira ati bakwiga oromwe na ngwataniro tanjira emwe ya gutigira ati county ni kuthina mbere na gukura na kwigwa kwina kinya kwereano kwega untu bubu bukaina mbere kwa bwetethagire kinya mirandi ya maendeleo kwigwa ikionekaga akiwa mutegi nawe na riboti ino. Dr. David Nkabori, Bishop Otonisa Toyesi ke Diocese ya Meru irewete kaunti ya Tharaka Nithi na Meru na ulite atongore ba kaunti ya Meru bathirie siasa na bawatanire kenda mukari wa Meru atetheka nuntu kira mukari akwendi maendeleo ti siasa kene jojo ambere tejo mwero twethere twina ngwataniro inene muno na wendani ndene ya makanisa ene yetu ndene ya nture ene yetu ndene ya county na ndene ya Kenya. Ndene ya county ya Meru netwetherete twene gitari nene muno na igitari ukaraya kari umita muno atongeria kwithira bate kumba kwijamwe na kugwatanira kiri mantu jamwe jara yagirite nitugwita atongeria bombe kwijamwe na bombe gwatanira nuntu bwa witi bwa mbere bwa county yetu ya Meru na nibo bwega nitugite county na Kenya ni karungama gukurukira urumwe bwa atongeria bara batuthurite igita riri atongeria ba Meru kana akariba Meru bonde na akariba Kenya gintu kiria bakuromba muno na ndekira bakuromba atongeria bara bathurire ne babaritire ngugi babathondekere barabara babekere stima babekere nduji baba nenkere mbasare ana bombe kuthoma then igitara kura ya kinyara 2027 bagatwire itebira bakwenda na nainchi bakomba kuona bara bombete kubaitira ngugi baba nenkere itebu bakuboria na kiriana barampu michigeri raumire okiumia gikinde batomba gukuruka bwega bura barendaga Bishop ona kurombana baba batiga kwenkoro nuntu kuri na kosi chianjara bomba kurutha na ikabatethia muno kwena kosi nyinge muno yamberetwe ya TVET ndene ya polytechnics yetu Meru ni tharimi na polytechnic nyinge Kenya ni tharimi na polytechnic nyinge muno kwa une nkuboria na bau bonde batiombete kugwata grant ya gweta university bombe gutonya ndene ya TVET ndene ya polytechnic yetu nikenda bombe kuyukia kosi iria ikabatethia nyumene kithomo gia TVET nikigwatiri ni thirikari na inya muno na kwou ana bonde tukuboria bau batonye nikenda muntu aithurire kosi iria akwenda ne romba ria kekerenthuke imbethe ni ati bebe banirie buruna ndawa cia kulevya ni tukurariria mbewe mbethe ya Kenya yonthe bethere bena gukiriria muno na bethere bakimenyerera nthiguru ije yao na kumikaria bwega na kwina into bingi bira tubaromba batigane abio na aria kwina mandawa ya tikuthongomiana na yatu bakaria bwega ndawa ya kulevya and drugs ana beto butega itonye ni ke mandawa jau bwe itonye ni kwengogirite na faida ndene ya gukura kwenu kiathurane ni na mandawa na bangi na into bingi na bareta kanisa ya ACK ibari mustari wa mbere na kurwa na ndo ache kimumbere na gutigiri kuthira buru asiari na antu barabonde bena meshie mauntu na jaigie mbara iria igukara ndene ya nja cietu igugwethera kwina andu ai nyingi muno kire aciari na kiri akuru na ekuru rimwe bagatumana bare mwakinya ikuthoma nuntu bwa andu ciao igita riri diocese yetu ya Meru ni twambiritie mupango jwa gwitha twiritanaga mantu ya kurungika mbara gender based violence mbara ndene ya families yetu campaign eu ni tumiambiritie na ni tugwitha tukiugaga atiri mbara ijithire nja cietu mbara ijithire mashukuru mbara ijithire kauntine mbara ijithire Meru nikenda
kwagia na urumwe na mbara ciathira andu bagakara bwega utamanduni bura bukorokine gita ibuthire gitene riri itukuigwa guntu kumwe kukwithira kwina kinya ntano ya twana twari itugucoka tukaiguana kana bari baigwatwa Kenya ona tuije itugwatwa Kenya. Kuma kanisani ya ACK kirwa gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Mero TV nyokambitaga ki Mutegi. Ibwega ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua na thiretwa kinambere kwa kibumagiria na kumeneria thirikari ya Ruto ara thiretwa kinambere kwa kiuga thirikari ino ciazira thiretwa kinambere kuikiringa wiciria cia marumi na kimeneria rais ya kiuga nwe kinyo kurutana atongoria barabange kuruma atongoria barabange riboti ino tubanganitwe ni Jeff Wagituma. Nawe Rigathi Gachagua akiaria ari ntere cha Nairobi muthenya jwa narua na ugite William Ruto no withirite akira atongeria baraba mugwata mbaru bethire bakirumanga Kenya abo bwejete ntuko inkai nyuma ya muchemano jwa President William Ruto jwithirite jwimerineria muno atongeria bangi marumi jara mutongeria uju wa mugongo atonekene akijameneria. Najua mimi nimekaa na rais sana, mimi namjua. Ukiona hao wajumbe wakitukanana ukimwangalia anacheka. Anakuanga yeye ndiye amewatuma. Si mimi namjua? Yeah, I know him. If you check when they are abusing people, wakitukana wanatembea kama umemwangalia hapo nyuma. Alikuwa anapiga mguu namna hii. Huyu kijana ya kwetu ni kudago tome ya Ruto. Era rumo oyo, horo oyo, igiriro oyo kegenyo. Ti wakoragwo akiaria mundu ne ukoragwo akiaria ikarite hae no gikarora TV wega akirumana mwanake uyu witu akirumana urore Ruto hau thutha akoragwo agitheka. Nkuruki Rigathi Gachagua ariuga marumi jaja jambirirwo ni President William Ruto kagita ga siasa ciawe riria athumbaia bunene Uhuru Kenyatta na kinya Raila Odinga. Ile ndo watu wili Raila ni murogi kati we watu wili hii matusi yote rais wedi ulileta kwa hii Kenya. So hapana lalamika, is what you started. Hii ya kutukana nani, wewe ulituambia Uhuru Kenyatta ni mlevi. Ukatuambia Raila ni mchawi. Ukatuambia nini? Sasa wewe ndio umetuma hivi vijana wanatukana watu. Sasa wewe na watu yako ndio umefundisha watoto wetu kutukana. Na hii maneno ya kuwekwa jeneza, kwani mnaogopa kifo namna gani? Mtakufa siku moja. Mnapiga kelele ati umewekwa jeneza, hata ukiwekwa jeneza kwani umekufa? What is the problem? Munaleta shida mingi. Mtakufa siku moja. Kwa hivyo hata kama mnaogopa kifo, kifo is a natural thing. It will come. It's part of life. So hakuna haja tuue watoto ati wameweka yeye kwa jeneza kwa sababu hujaingia huko. Siku Mungu atafika atakuweka. That time will come. So let us not kill our children and abduct them because of caricatures na nini watoto wanacheza pale na simu. Nkuruki mutongeria uju na kuria thirikari kuthithia rwang'iro ithurano na mianka ABC na kumeneria atongeria bara nabo bakuga President William Ruto akathana miaka 24 jamoi. Ukiona hakuna IBC upate mazungumzo ya mjumbe anasema ati tunaweza patia wewe 24 years. Mwingine anasema hata kama kura haitoshi hakuna pahali unaenda tutaongeza. Na hakuna IBC. Ukiangalia hiyo maneno yote vile inakaa, the absence of IBC is a pointer of a scheme ya ile maneno ambayo inapangwa. And we want to appeal to the international community to put pressure on President William Ruto and the Kenya government so that IBC is constituted as of yesterday. We want to ask the newly elected president of America, Donald Trump, atusaidie, mobilize other world leaders and other world governments to put pressure on President William Ruto to constitute IBC to start planning and preparing for the 2027 general election. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Bwega nuntu bwa riboti ino na njira inkinyanire ku na tikumenya ketherwa thirikari niyo yethiritwe kiambiria kubetia na tikumenya ketherwa muntu ambagiria kuona ntiringira ye kana kathangu kara keri ithoniria muchoro wake riratuika ti muchoro wake endewe ntikumenya riboti ino tukinye muthigo mara tukubangirite ogoro bwe munde murithirie wa Meru TV nkatho che mwanya tuno ntu kwina mbere kwigora ithite kioni kia TV yakwira wendete niuka buthira babitane Faminas wa Kimathi tukarikana kaire muthenya wa rura kini mbere nti umwe rukanga utigana rugono rwa mwanya arwa gikundi gia Tiwosa gikundi giki kiathia na mbere kwekambagire mwankani wa 2008 na kiambire kunenkania mikobo yake uri mbere buru mwankani wa 2009 na arende rugendo rwa gikundi giki rwithiritwe ruthiete rugikuraga na gikundi giki na mbere kwekirwo thabwega nkuruki na muthenya wa rura gikundi giki kiathia na mbere kwithirwo gikina kiatho kinene kia ground breaking na ara bethere tubakina mbere kwa bakiambagiria waka ubichi chiago kogu kango tiena riboti ino rara bwega gikundi gia Tiwosa kiambirie mwankani wa 2028 gikundi kira kiathia na mbere kwithwa gikiambagirwa ni ura wari mujumbe wa guntu guku atungi ni mheshimiwa Peter Agatirao Munya. Gikundi giki kiathia na mbere kwithwa gikithondeka wa kureta mwekuru na mubango munene igutigira ati bakuina mbere kwa baetethekaga na mbesha che mikobo irachi kaina mbere kuikibatethagiria ndeni ya manto na kinyangu geni ciago. Gikundi giki kiathia na mbere kwithwa gikiamukagira utethio bunene kuma kiri CDF kagitani gaka. Mikobo ya mbere yambirie kunenkanwa mwankani wa 2009 ara mikobo eno yathie na mbere kwigitethagiria bantu anene kiri kurubaba muno kiri ndoni cia mashukuru na kinya kwendereithia biashara. Wakira wandi yathie na mbere kwithirwa ikirutaga memba batano baraba athie na mbere kwa bakirugamagira wandi cia gondeni ya gikundi giki. Mbuto ino yagarukana gutuika mbuto ya antu 40 baraba athie na mbere kwigua bakirugamagira wandi ciago guntu mwanya mwanya baraba ethiritu bakina mbere kwa bakithukagia twanya ndeni ya gikundi giki. Tigania Women Sacco was registered on 13 October 2008 through the initiative of the former county governor and agriculture and trade cabinet secretary when he was the area MP, Honorable Peter G. Munya. Please clap for him. He organized the women around the area, around the idea of a SACCO for economic empowerment and growth. Apart from investing ideologically towards this noble economic idea, he also initiated several funds-driving activities to ensure the SACCO was stable. Through these harambees, the SACCO was able to purchase one of the plots where we are laying the foundation stone of our plaza today. When he was Meru County Governor, the SACCO received 5 million as seed capital, which greatly uplifted the loan funding power of the institution. Thank you very much, our CS, former CS, our son, for all those ideas. We thank you. Since then, the SACCO has grown to a membership of 9,393. Our women members keep saving, giving shares, and getting loans to improve on the individual and the collective economic activities. Gikundi giki kithiritwe kina mbere kwa ikiganagia unity ithatu ara Tiwosa East ira yethiritwe ikireta mwe akariba Karamana Bore, Tiwosa Central akariba Muthara kiguchwa na Ankamia, Tiwosa West kira kithiritwe kireta mwe akariba Mekindori East, Mekindori West na Kenya akariba Thangatha. We have 3 operational units which are formed out of the various wards. These are Tigania East Unit,
Tiwosa Central Unit, and Tiwosa West Unit. These units are managed by unit managers who enhance operational efficiency on the ground. In total, Tiwosa has 12 members of staff who are engaged in day-to-day activities, both administrative and operational. The management has been nursing the idea of putting up our own structured offices from where we can comfortably operate, but the growth for loans has been so intense such that collecting enough for the project has not been very easy. Kagitani utongoria bwa mujumbe urori kukagitania ka Mheshimiwa Mpuru wa Bore gikundi iki kiathia na mbere kwithwa gikionaga wati mbarubunene arakinya mujumbe uyu athia na mbere kwithwa kirutanagiria bonde bora aomba gutigira gikundi giki kuina mbere kwithwa gikuragia matagari mbere na njira ya kimaendeleo. Mwankani wa 2024 kuri mweri wa yeri Mheshimiwa Mpuru wa Bore na athia na mbere kwithwa kibanganagia arambe enene ira yathia na mbere kwithwa kiretaga atongoria amwe na arainde kumane na arambe ino kichiothuranirwe chiringi milioni 6 kathanta imwe ira chiathia na mbere kwithwa gitethagiria bantu anene na chiche ochanga kengo waka mbako na ubishi chia gikundi giki. A very successful Arambe organized by our area MP, Honorable Lawrence Mpuru Abori. The SACCO takes this opportunity to most sincerely thank him for this immense contribution towards this project. He has also promised to work with us throughout the journey to completion of the same. His concern and desire to see the project start has painted a picture of a true partner. As management of the SACCO, we promise to cooperate with him and take his advice till we are through, and even in other community projects where we will be needed to assist. 11 mweri wa omwe mwankani wa 2025 gikundi giki kiathia na mbere kwithwa kina mambura mao mambere maurugoria waka obeshino chiago bathia na mbere kwa bagi kuyagira au kwambiria wa wako kwa obeshino irajijikene na lugha ya kimonimoni ta ground breaking. Bango munene wa ikundi giki ende ni ati mwankani wa 2024 mwanka wa 2028 gutigira ati kira gintu ikoina mbere kwa gikuruthikaga tabora bethiritwo bakibanga na gutigira ati bakoina mbere kwa bagi ukagira kinyankuruki guruta mautungata mago na utethio bubu bwago ndeni ya Kinya County Chingi Motori baina mkinya mubango wa uchenchia dietora ikundi giki nonto gikaina mbere kwa gitungatagira mwingi wa Ndeguru. Kuma medhani ya Ndeto ya Meru TV, Bambetagani Faminas wa Kimathi.